reka nongere ngusuze mukunzi w'Isumo TV ndetse na Arthur Sport TV. Nizere ko umeze neza cyane, nanjye meze neza cyane kurusha uko uba ubitekereza. Meze neza, ndurwembe, ndi umuriro, ndakanda cyaye. Ntihari rero kuza kubahereza amakuru avuga ku mikino ekipe ya Bugesera yagiye ihura nayo muri iyi shampiyona. Ni ikiganiro cyacu rero kigenda kigaruka ku mikino yagiye ihuza ama ekipe n'andi muri shampiyona. Twajya duhera ku buryo amakipe yagiye yitwara, duhere kuri ekipe ya Rayon Sport kugeza rero ku kiganiro cya karindwi turiho kuri kano kanya, naho tugeze kuri ekipe ya munani muri shampiyona. Ni ikipe rero yitwa Bugesera FC. Ni ikipe ku munani rero yabashe kuba yakinnye imikino isaga 30. Tugenda umenya ngo buri mukino yagiye iwutsindamo ite, ndetse yagiye itsindirwa na bande, ese yagiye itsindwa na bande, yagiye itsindwa n'aya makipe. Byose uragenda ubibona muri kino kiganiro, ubundi ubashe kugenda ugikurikira neza. Icyo ngusabye rero ni ukomeza kwibanira natwe, ukaguma ahangaha ukamenya amakuru ajyanye n'ama ekipe, ndetse ikindi ukamenya n'uburyo amakipe yagiye yitwara muri shampiyona 2021 2022 y'u Rwanda. Katubutse kari shampiyona twaye n'ekipe ya APR FC ikurikiwe na ekipe ya Kiyovu Sport, yakurikiwe ekipe ya AS Kigali, yakurikiwe ekipe ya Rayon Sport, yakurikiwe ekipe ya Mukura Victory Club, yakurikiwe Musanze FC, yakurikiwe Polisi. Tukaba rero tugeze kuri ekipe ya Bugesera FC ari mu karere ka Bugesera. Twihuse cyane, reka tunyarugire ku mukino wabanje wa shampiyona kuri ekipe ya Bugesera aho tariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 2021 ku isaha 9 zuzuye. Hari mu karere ka Musanze rero ekipe ya Bugesera FC yabashe kuba yakubitwa ibitego 3-1 cya Bugesera. Ngaro ni match yabaye ku isaha rero y'isa 9, aho ku munota wa gatatu Ikechuku yaramaze kubaterekamo igitego cya Musanze FC kuri penalty. Byarangiye half time rero igitego kimwe ku busa cya Musanze ku busa bwa Bugesera. Ngaro ku munota 57 uwitwa Angwa yabashe kubaterekamo igitego cya kabiri cya Musanze FC. Nanone kamubwire ko ku munota 86 uwitwa Shaurini yabashe kuba yakwikubita igitego kiba kinjiye rero mu izamu rya Bugesera. Twihuse cyane rero katunyaruke kuri tariki ya gatatu ni ukwezi kwa 11 2021 ku isaha 9 zuzuye. Ekipe ya Bugesera yabashe kuba nayo yatsinda ibitego bisaga 3-1 cya Etincelle. Ibitego byose byabonetse rero mu gice cya kabiri cy'umukino, aho ku munota wa 50 uwo bita Muhinda yaramaje kuba yakwitiramo igitego cya mbere ekipe ya Etincelle. Ntibyatinze cyane, aho ku munota 60 uwo bita Osaluwe Orise umukinnyi mushyashya muri ekipe ya Rayon Sport yabashe kuba rero nawe yakwishyura ekipe ya Bugesera. Ngara ntibyatinze cyane, ku munota 79 uwo bita Suleiman Suley yabashe kuba yaterekamo igitego cya kabiri cya ekipe ya Bugesera. Nanone ku munota 93 w'umukino uwo bitwa Nyandwi wa Bugesera babasha kuba akubitamo igitego cya gatatu cyasoje uyu mukino. Twihuse cyane no tariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 2021 ku isaha 9 zuzuye. Ku munota wa 36 w'umukino Blaise Nishimwe yabashe kuba yaterekamo igitego cya Rayon Sport ku busa rero bwa Bugesera. Ngara ni byatinze cyane, ku munota 45 wo bita Esombe Wiri Onana yabashe kuba yaterekamo igitego cya kabiri cya ekipe ya Rayon Sport. Ntibyatinze cyane, ku munota wa 76 uwo bita Elomanga yaratetse igitego cya gatatu cya ekipe ya Rayon Sport, cyaje kuba cyakwishyurwa na Osaluwe Orise Lafayeli ku munota 81 w'umukino. Ahangaha rero tukanyagiye kuri match ya kane ya match yabaye tariki ya 27 kwa 10 2021 ku isaha 9 zuzuye. Ekipe ya Bugesera yabashe kuba yakwitwa na Gasogi United ibitego bisaga 2-1. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Bugesera gitsinzwe n'uwo bita Munilu ku munota 34. Ahangaha rero Jibrine ku munota 45 wongeyeho 2 y'inyongera. Jibrine yarashe kuba yaterekamo igitego cyo kwishyura cya Gasogi United. Nanone kamwibutse ko ku munota 75 Jibrine Hassani yarashe kuba yaterekamo igitego cya kabiri cya ekipe ya Gasogi United. Reka twihute cyane, tariki 23 z'ukwezi kwa 10 2021 ku isaha 9 zuzuye ni ekipe ya Mukura Victory Club yarashe kuba yanganya na Bugesera igitego kimwe ku kindi.
ahangaha rero ku munota wa 53 wonyine ekipe y'Amukura yibaje kuba yatinda igitego itindiwe na Ngirimana. Ahangaha rero Oruta Muniru yarabashe kuba yakishyura ku munota wa 83 w'umukino. Twite cyane kuri match yakurikiye, ari match yabaye tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 umwaka ni 2021. Ni match ekipe ya Bugesera yabashe kuba yanganyamo na Rutsiro ubusa ku busa. Match yakurikiye yari match ekipe ya Bugesera yabashe kuba yanyagiramo ekipe ya Marine ibitego 6-2. Hari ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 2021 ku isaha 9 zuzuye hariya mu karere ka Rubavu kuri stade Umuganda. Igitego rero cya mbere cya Bugesera cyatsinzwe ku munota 18 n'uwo bitwa Ntwari. Igitego cya kabiri gitsindwa n'uwo bita Kapeti ku munota wa 45. Byarangiye half time ibitego 2-2, aho ku munota wa 52 Ndayisenga yabashe kuba yaterekamo igitego cya mbere cya ekipe ya Manzi FC. Ntibyatinze ko Suleiman Sure ku munota 53 abakubitsemo igitego cya gatatu cya Bugesera FC. Ku munota wa 65 bitahirwa Fisto Virgwa Felicien Mbari yarabaze kuba yaterekamo igitego cya kabiri cya ekipe ya Manzi FC. Ahangaha rero ntibyatinze cyane ko uwo bita Cukuma yahise rero aterekamo igitego cya kane cya ekipe ya Bugesera ku munota 68, ndetse ku munota 75 aterekamo ikindi, ndetse no ku munota wa 89 w'umukino. Twiruse cyane rero ku tariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 2021 ekipe ya Bugesera yose yabashe kuba yakubitana na ekipe ya APR FC. Ahangaha hari match rero ya APR FC yakira ku stade Regional Nyamirambo itsinda ibitego 2-1. APR rero yatsinze igitego cya mbere ku munota wa 23 gitsinzwe na Mugungo Yves kiza kwishyurwa ku munota wa 29, ndetse na Ishimwe wa Bugesera ku munota 45 wita mu gishashi Gilbert yarashe kuba yaterekamo igitego cy'itsinzi cya ekipe ya APR FC biza kurangira ari ibitego bisaga 2-1 cya Bugesera FC. Twihuse cyane rero tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 2021 ekipe ya Bugesera yabashe kuba yanganya na ekipe ya Etoile de l'Est gusa ku busa, ndetse ekipe ya Etoile de l'Est ibasha kuba yaribwa umutuku ku munota wa 80 w'umukino. Tariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 2021 ku isaha 9 zuzuye ekipe ya Espoir FC y'Urusizi yabashe kuba yakubitamo ibitego 3-1 cya Bugesera. Igitego cya mbere cyanditse ku munota wa 2 gitsinzwe na Muhozi Fred cyaje kwishyurwa na Muniru ku munota wa 21 wo mu gice cya mbere yari 1-1. Ku munota wa 70 ntibyatinze cyane ko Muhozi Fred aterekamo ikindi gitego cye cya kabiri, ndetse no ku munota wa 78 wo bitatu Isenge wa Espoir bateretsemo ikindi gitego, birangira ari ibitego rero 3-1 cya Bugesera FC. Kuri match rero yakurikiye twihuse cyane, ni match yabaye 29 z'ukwezi kwa 12 2021 ekipe ya Bugesera yabashe kuyanganya na Kiyovu Sport igitego kimwe ku kindi. Ahangaha igitego cya mbere cyatsinzwe na Kiyovu Sport gitsinzwe na Ndayishimiye ku munota 39 kiza kugera ku munota 75 no bita Mucyo. Twihuse cyane rero match yakurikiye ari match yo kwa 16 z'ukwezi kwa mbere 2022. Ni match ekipe ya Bugesera yabashe kuyanganyamo na Gorilla FC igitego kimwe ku kindi. Igitego cya mbere rero cya Bugesera cyatsinzwe na Suleiman Sure ku munota 15 kiza kwishyurwa no bita Odeaga kuri penalty ku munota 41 w'umukino. Twihuse cyane rero ku tariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere ekipe ya Bugesera yabashe kuba yakubitwa na SD Kigali igitego 2-1. Hari ku isaha rero y'isa 9 zuzuye hari mu Bugesera. Ekipe rero ya AS Kigali yabashe kuba yakiramo igitego cya mbere cya Nibizi Ndamazani ku munota 30 giza gusoza half time ari igitego kimwe ku busa. Twihuse cyane rero ku munota wa 47 bo bita Mucyo wa Bugesera yabashe kuba yakwishyura igitego bidatinze cyane rero Rugwiro Erive ku munota 86 abasha gukubitwa abasha gukubitwa rero ikarita y'umutuku. Ntibyatinze cyane ko ku munota wa 93 w'umukino wita Abdullaham wa Bugesera nawe kubitwa ikarita y'umutuku kuri penalty rero Hussein Shaban Chabalala ku munota 95 yarashe kuba yabonera intsinzi ekipe ya AS Kigali birangiye ibitego 2-1 cya ekipe ya Bugesera. Twihuse cyane rero ekipe ya Bugesera ihura na ekipe ya Police FC. Ahangaha hari tariki 24 z'ukwezi kwa 2022 ku isaha 9 zuzuye.
hari kuri stade regional hariya i Nyamirambo. Ku munota wa 14 w'umukino Suleiman Sule kuri penalty yabashe kuba yabona igitego Bugesera, ndetse ku munota wa 16 Usengimana Dani abasha kuba yakwishyura kino gitego. Nanone uwo bita Kennedy wa Bugesera yabashe kuba yakubita igitego cya kabiri ku munota wa 55, ndetse uwitwa Muhinda yabashe kuba yakubitwa ikarita y'umutuku kuri uyu mukino wahuzaga ekipe ya Bugesera ndetse na Police FC. Warangiye ari ibitego rero bibiri bya Bugesera ku kimwe cya Police FC. Reka twihute cyane no ku tariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere 2022 ku saa 9 zuzuye. Ekipe ya Bugesera yabashe kuba yagiramo ibitego bibiri ku busa bwa Gicumbi FC. Igitego cya mbere cyanditse ku munota wa 33 gitsinzwe na Suleiman Sule, ndetse no ku munota wa 35 abateretsemo igitego cy'intsinzi cya Bugesera itsinda ibitego bibiri kuri ubusa bwa ekipe ya Gicumbi. Reka nkwibutse ko ku munota kuri tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri ku saa 9 aribwo yanganyije Bugesera na Musanze FC ubusa ku busa. Ubwo retour yari itangiye. Ku mukino wakurikiye rero ari match yakurikiye ku 17 z'ukwezi kwa kabiri, ekipe ya Bugesera ibasha kubana none yanganya na Etenseri ubusa ku bundi. Match yakurikiye ari match yahuye na Rayon Sport kuri tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri 2022 ku saa 9 zuzuye, aho ekipe ya Rayon Sport yabasha kuba yatsinda mo igitego kimwe ku busa bwa Bugesera cyatsinzwe no bita Musa Esenu ku munota wa 30 w'umukino. Reka twite cyane tariki rero 25 z'ukwezi kwa kabiri 2022 ekipe ya Gasogi United yabashe kuba yakwisengera Bugesera FC igitego kimwe ku busa cyabonetse ku munota wa 64 gitsinzwe na Hassani Jibline. Reka rero twihute cyane tunyarukire ku mukino wabaye kuri 5 z'ukwezi kwa gatatu 2022 ku saa 9 zuzuye. Ekipe ya Mukura Victory Club rero hariya mu Bugesera yabashe kuba yakwisengera ekipe ya Bugesera yose ibitego bibiri ku busa. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Okopu ku munota 11 kuri penalty, icyaka gitsindwa no bita Adams V ku munota wa 40 w'umukino, biza kurangira ari ibitego bisaga bibiri ku busa bwa ekipe ya Bugesera. Nanone tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu 2022 ku saa 9 zuzuye nibwo ekipe ya Bugesera yanganijemo na Rutsiro FC. Ahangaha ari ku munota wa 32 w'umukino uwo bita Rucogoza abasha kuba yatsinda igitego cya Bugesera ku munota wa 40 w'umukino uwo bita Lomani Flanke cyangwa se Lomani yabasha kuba yaterekamo igitego cya Bugesera, bibasha kuba byanganya rero kimwe kuri kimwe. Natwite tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu ekipe ya Bugesera yabashe kuba yakwisengerera ekipe ya Marines FC ibitego 3 kuri kimwe. Ahangaha rero ku munota 18 ekipe ya Bugesera yibonye igitego ku munota 41 w'umukino wari ubonye igitego ekipe ya Marine ku munota 48 cyangwa se 45 wongeye iminota 3 yabashe kuba yakwishyura igitego. Igice cya mbere cyarangiye rero ari ibitego 2 kuri kimwe. Ikindi gitego rero cya Bugesera cyabonetse ku munota wa 76 w'umukino. Reka twite cyane tariki 17 z'ukwezi kwa kane ekipe ya PFC yabashe kuba yakwisengera rero ekipe ya Bugesera igitego kimwe ku busa. Ahangaha rero iki gitego cyatsinzwe n'uwo bita Mugisha Bonheur ku munota wa 94 w'umukino. Twihute cyane rero tariki ya 23 z'ukwezi kwa kane 2022 ekipe ya Bugesera yabashe kuba yakubita Etoile de l'Est igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Suleiman Sule ku munota wa 20 w'umukino. Reka twite cyane tariki 29 z'ukwezi kwa kane ekipe ya Bugesera yabashe kuba yatsinda igitego kimwe ku busa bwa Espoir. Ni igitego rero cyabonetse ku munota 60 w'umukino gitsinzwe na Suleiman Sule wa ekipe ya Bugesera. Reka nkwibutse ko ku munota 50 w'umukino ekipe ya Espoir yari imaze kuba yarya ikarita y'umutuku. Ahangaha rero twise cyane tari umukino wabaye tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu ekipe ya Bugesera yabashe kuba yanganya na Kiyovu Sports. Icyo gihe Kiyovu Sports yari ikarita y'umutuku murabyibuka. Reka duhite tunyarukira ku mukino wa 27 w'umukino.
wa shampiyona mu mbabarire. Ekipe ya Bugesera yaje kwakubitwa ibitego 4 kuri kimwe cya Gorilla FC. Ahangaha rero ekipe yatsinzwe ibitego 4 rero ya Bugesera hari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatanu 2022 ku isaha saa 9 zuzuye. Tariki rero 20 ku munota 21 w'umukino wo bita Zoze wa Bugesera yabashije kuba yaterekamo igitego cya mbere cyaje kwishyurwa ku munota 31 w'umukino wo bita Odeshola yaramaze kuba yaterekamo igitego cya mbere. Abo bita Kamara yaratetsemo igitego ku munota w'inyongera wa kabiri w'igice cya mbere, nuko half time irangira ari ibitego 2 bya Gorilla kuri kimwe cya Bugesera. Ahangaha rero ku munota 47 uwo bita Iradukunda wa Gorilla yarashe kuba yaterekamo igitego cya gatatu, ndetse uwitwa Laura ku munota 67 na 8 w'umukino abasha kuba yaterekamo rero igitego cya 4 cya Gorilla birangira ibitego 4. Ku mukino w'abakurikiye yari match ya 28 ya shampiyona y'u Rwanda. Ekipe ya Kigali yabashe kuhanganya na Bugesera busa ku busa. Match rero yakurikiye ibanziriza iya nyuma, match ya 29 yabaye ku wa 16 z'ukwezi kwa gatandatu hariya kuri stade ya Bugesera. Ahangaha rero habonetse ibitego 2 ku busa bwa Police FC. Ekipe rero ya Bugesera yabashe kuba yabitsinda cya mbere ku munota wa 43 w'umukino gitsinzwe nawo bita Cukuma. Nanone ku munota 81 w'umukino Cukuma yarateretsemo ikindi ku munota 90 bari Police FC yariye ikarita y'umutuku, nuko byaje kugenda birangira. Reka rero tunyarukire ku mukino usoza wa Bugesera FC. Twihuse cyane rero ku mukino usoza wa 30 wa faze arena retour bya shampiyona y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ubaye ku wa 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2022. Ekipe ya Bugesera irya Gicumbi ibitego bisaga 2 ku busa. Igitego cya mbere rero cyatsinzwe ku munota 22 gitsinzwe na Nyandwi, half time irangira igitego kimwe ku busa, ndetse Abdul Rahman yarashe kuyaterekamo igitego cya kabiri nari nacyo cyasoje ibitego bya Bugesera muri shampiyona y'u Rwanda 2021-2022 ku munota 78 rero byari birangiye shampiyona. Ekipe ya Gicumbi yimanukiye, ndetse reka mbibutse ko yamanukanye na ekipe ya Etoile de l'Est hariya mu burasirazuba bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka nanone tunyarukire ku buryo ekipe ya Bugesera ko ku mwanya ekipe ya Bugesera yasoreje. Ekipe ya Bugesera rero nabikomoje nabwiye ko yasoreje ku mwanya usaga wa 8 muri iyi shampiyona yacu rero y'u Rwanda. Ahangaha rero imikino 5 ya nyuma yatsinzemo imikino 2, inganya 2, itsindwa 1. Ujyanyije n'amakipe rero ikurikira niyo yatsinze imikino myinshi yagerageje ku improving. Yasoje ku munota 37 itsinda imikino 9, inganya imikino 10, itsindwa imikino 11. Nta gitego na kimwe zimwe kuko yinjije ibitego 33 itsindwa 33. Yasoje rero izigamye ubusa bw'ibitego. Reka rero nkomeze nguhereze ikaze nimba rero ugitangira cyo kiganiro hano muri Premier League. Gerageza usubize inyuma ukirebe cyose kugira ngo ubashe kuba wamenya ibyo tuba twagiye duheraho, ubundi ubashe kumenya amakuru ndetse idonido y'uburyo ekipe ya Bugesera yabashe kuba yagenda itsinda cyangwa se itsindwa imikino mu mikino rero isaga 30 ya shampiyona y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka nanone mwibutse gukanda subscribe, ukaduhereza like, ukadukorera share kugira ngo tubashe kugenda tubona natwe aba audience cyangwa se audience nini cyangwa se abantu benshi bakomeza kugenda badukurikirana. None ka twubwire ko ushaka kugenda ureba andi ma equipe yose
turi kugenda dukurikiranya amakipe yo ku rutonde rwa shampiyona kugira ngo ubashe kugenda umenya uburyo yagiye yitwara umukino ku wundi, ndetse n'abantu bagiye bayatsinda ndetse n'abagiye bayatsindira ibitego. Nagiye basha kukubwira ko Suleiman Shura ariwe mukinnyi wa Bugesera babashe kuba yatsinda ibitego byinshi. Nanone nkubwire ko ushobora kugenda ubana natwe ni hano ku Isumo TV ndetse no kuri Arthur Sport TV channel yacu ya kabiri. Rero ukabasha kugenda umenya amakuru menshi kandi meza agiye atandukanye ikomeza kugenda avugwa muri ruhago ya hano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no mu mpera z'isi. Ibwota amasimbi yose tugenda tugerayo tubahereza amatransferi, amakuru ndetse n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Ibane ni Isumo TV ndetse na Arthur Sport TV ukomeze kugenda umera neza cyane. Imana nakomeza kugenda abana nawe aho uri hose, imigisha n'urukundo bikomeze kugenda biguhoraho aho uri hose.